माय यूट्यूब फैमिली आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। सो आजिर ब्लॉग किछि नियार कहीं आग को आसुअछि राखी बंधन। सेति पई मु मो निज हाथ रे तैयारी कली मो सान भाई पई राखी तैयारी पई मु किछि भी किना किनी करि नै कहीं मु तो बहुत कंजूस। सो बिना खर्च रे घरे बसी बहुत सारा भल पाइबा आउ किछि अल्प टाइम दे मु तैयारी कली राखी। सो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु आउ कमेंट्स करी कहंतु मो राखी आपण मानकु केमती लागिला। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to. सतरे फ्रेंड्स राखी मार्केट रे आनी भाई हाथ रे बांधिबार मजा किछि भी नाही। बट बहुत सारा भल पाइबा आउ अल्प किछि टाइम रे जो राखी आपण माने घरे बसी निज हाथ रे तैयारी करी भाई हाथ रे बांधिबे तार खुशी किछि अलग प्रकार। काहेकि ना आउ मात्र 2 दिन बाकी रहिला राखी बंधनी को। बट मो निज हाथ रे राखी मो सान भाई पई तैयारी कली मते बहुत खुशी लागुची। सो जो माने ए वीडियो देखुचंती आशा करी आपण माने जदि आपण भाई को बहुत सारा भल पाइबा दबा को चाहचंती तो निज हाथ रे घरे बसी राखी तैयारी करंतु बहुत सारा भल पाइबा आउ अल्प किछि टाइम दे। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't. सब फ्रेंड्स फाइनली राखी कंप्लीट हो गला। आपण मानक राखी केमती लागुची आ जो माने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिचंती समस्त को थैंक यू सो मच। एंड वीडियो भल लागथिले लाइक शेयर कमेंट्स करिया पई जमा भी भूलिबेनी। तळे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे एंड सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू सो मच।